Hurmatlı musulmanlar, saptарды толуктайбыз. Namazga daярданalыk. Namaz 2 reket okulat. Kırgızça niyet kılsak bolot. Niyet kıldım oroza ait namazını okumaktı. Uyudum uşul imamga. Kalыс Allah üçün Allahu Akbar dep kulak kagabız. Andan keyin sana okuyubuz. Sana okulgandan keyin 3 ret kıraattan burada kolдорду kulakka көтөрүp takbir aytabыз. Birinci reket бүткөндөн keyin imam kıraatты бүтүргөндөн keyin rükûгө барбастан туруп, дагы 3 рет кошумча takbir айтылат. Ар бир takbir айтканда колубузду көтөрүп кулакка чейин жеткизебиз. Саптарды түз алыңыздар, намазга даярдык көрүңүздөр.